Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Tanihiloko hi mi tshembisini leswaku tshama na hina laha ka channel hi ta va karhi hi mi tivisa leswaku ku endleka yini hi project ya Lura B a karhi a tirhisana na nkulu wa munhu Dr Thomas Chauke. Hi ri hi ra vumune hi siku ra 25 eka n'hweti ya Mawuwani kwala ka lembe ra 2024 risimu ro sungula leri Lura B a nga ri tirha na nkulu wa munhu Dr Thomas Chauke ra huma hi ri swa matimba swi le ndleleni. Risimu leri thyiwe leswaku ri swa matimba, leswi vulaka leswaku ri a hi languteleni swa matimba. Hi na ku pfumela leswaku ri vo tala va ri na torha ku va va twa xiyimbeleri Dr Thomas Chauke va karhi va vuma. Hi ri nkatara na yona yi ta va yi karhi yi rila, yi ta va yi karhi yi nkekela. Ku lo sala ntsena masiku ya 3 leswaku ri leswi a hi swi rindzerile swi endleke. Wu ta tshama munyu ta swi twa wena, hi ri swa matimba swi le ndleleni.